mwese ndizera nta kibazo na kimwe nukuri uyu munsi rero nari nifuza gushimira umukwe wanje kandi mwese nongera ndabashimira na cyane cyane umukwe wanje bita Nice ndafise umunezero ntangira wo kwifuza kumushimira bimwe bivuye ku mutima na ntaryo kugira ngo abone neza na neza ko mutama yamuteguriye akantu keza agashishiro keza reka nsabe na wabo akamushikiriza ama ndabasaba ikintu kimwe cyo navuga ego murakoze kunyinjira ko mukamukana cyane mugabo icyo nosaba iki kintu mwanteguriye cyari cyiza ariko ndabasabe mukimwe umugore wanjye kuko niyo mbona gikwiriye uzamukora yego abarundi babaca umugani ngo abatambye baneza barakurikirana ni igihe kibazo wowe ufise gituma wifuza ko iyo mpano ndaguhaye yo kwakira madame kuko mwese muri umwe sinzi ikibazo wowe ufise ibibazo ni byinshi vraiment kandi bivuge ko naho njye ngomba ko ndavuga mugabo kubera mu mutima wanjye izi minsi biri Shaho hantu hapfa bishobora ni hejuru kwibati nawozi hejuru kwibati kibati nalikwenda kurondera nagomba ndasa amahoro cyane hari ibintu nagomba ufashe muhira hari ahantu hava kwibati ni kuri kw'Imana ndabura aho ndyama hose haratose tugiye turabe ko tunashobora ariko sheri nawe uranyaruka kuko usa n'uhishije gira ni gona kaina n'umve nzara ntutebe urashimye ingora zigera ubona ko inzara mu kwakana ni hatari Shemeji. Sa? Gira ahantu hapfa kugira ngo ndahakorerwa ngende kuko rero ntanga gukora impuzu sinzi yo ngo yami. Ahantu havana. Ahantu havana. Shemeji ibi nibyo waje kunyereka jewe. Ni ibinyene. Igikunda je sinaje kubaka ivyo. Wemera. Wena uvuze? Nahanye ahantu hapfa. Nakubwiye yuko naje kubaka ibambwiye ko ari inzu ipfa kugeza ubu ivyo ntavyo nkoreramo. Umvise ivyo ni ivy'iwawe wanka wemera ndakoma induru mvuge kumbatse kandi aho sisubiramwe. Nuko nyene.
kora aho hantu nza mpishije atara Eda sa kumudakomaga haraheza kuhakora mwari mu bikiga haraheza rero kuhakora mumpamagarira ate tugende nahishije Sheme Na ingo baraje kugutora mbewe kugiye wazambuye ni kubera iyo mu cyumba mwariko murakora ibi ipantaro nayo iri zana ipantaro ze tugende utugende shigende cyanda gutwatsi ipantaro zana sheri ntugire ikibazo ndagutwatsi ipantaro ngo tugende Oiga, hujama. sheri mbabarira Wakoshe jiki, je kunze kana kimwe wakorenda kubabarire mu biki n'uryame. ndakwinginze mbabarira Je sinzi cyo wankoshereza. mbabarira sheri Vayo. bazi mbabarira Wakoze. bimbo utambabarira No veyo. ariko ntiyiyumviye kubuntu na gato yakomeje afata neza mbere aguma ankorera ibindi bitandukanye n'ibyo nahora mbona byiza ndavuga ati none bino bintu bihaye biba ku mugore wanjye ni biki ko ari jewe mfise amakosa nkabona ari wo aguma anyereka urukundo rwa rundi nyene ni biki nkiyumvira ibyo bintu bikansiga
naciye mfata uwo mwanzuro wo kwimanika hama naho nyene aratabara arankura ku mugozi none muciye muza ati inama ikorane nayo imbere ko ariyo nama yoba idukoranije ngaha ariko ndatangaje no kubona ikado yiza jewe kuyakira nicyo gituma ubona yanse nkaba nifuza rero kwikado ku makosa nakoze yoshikira umugore wanjye uzamukoze hama mtama yatabukwe ndagushimiye kuri ikado wanyumviye reka munyemere ndayihereze umugore wanje kuko niwe yikwiriye sawa mugize neza hama ikinezereye bisumba byose nuko nka twese iyo nkuru twakiye gushasha mu bihe byose byaheze izo ngorane muzirimwo nta hamwe nigeze numva iyo nkuru yaba mukobwa afise telefone nta nakimwe yigeze amenyesha na nyina ico kintu ndakibashimiye ko cyane hama ibisigaye mwebwe bandi bane banje ntimugire ubwoba aha muvyeyi yemwe aha mwashitse kwa mutama igitoki kiragoretse urabyumva mwese aha murashikirwa umuvyeyi ucukamba kamba hahandi ubampere n'abandi batama banje bari ngaha banezerewe bose